Ubaba unibizeleni. Last week ubuye late intathakuze ngabuza ukuthi awukwenze njani wabuthi why esontweni kusona so sijala ukuxazulula inkinga sobabili ngithi akukho njalo Ngiyemlindoleni lokho kwazi kahle. Wena mama uchithela ubaba ngoba ubaba akasayenzi kahle inkonzo yasekameleni. Asikhulumi ngenkonzo enoThixo la. Sikhuluma ngenkonzo yasekameleni le ngicabanga ukuthi urefera kuyo. So ubaba ngoba akasakulali kahle wena so decide ukuthi umchithele uhlamba lazi igama lakhe. ngoba nginenkinga yasesontweni esontweni lo nkosikazi wami ngathi nje ngiyamsola ukuthi khona umuntu aswana naye kodwa angitholi kahle ngoba kunama-phone number awasevayo amanye ama-phone number awasave so yiyo into engikhothaza. Molweni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Lami igama ndingu LAVAWS pronounced lovers ingumngane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight mshanami. Well guys namhlanje lana sibhalele ngubaba. Ubaba uthi unenkingo nayo. Ucela nje ukuthi Josie Bioscope ingenelele ngoba unemibuzo nje emininzi engathi akayifumani impendulo zayo. Wacabanga ukuthi mhlambe si Josie Bioscope masingafika la sizomvakashela sithi ukukhulumisana mhlambe engaba nesixazululo selendaba ngoba kudala nje emudla ngaphakathi. Umuntu omdala ninjani baba ngibulise kwakhona? Ngiyaphila kanjani bhuti? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Ngiya-understand ukuthi besike sancokola kancinci umuntu omdala yabo. Mangisafika lana usangibriefa kancinci ukuthi kwenzakalani and wamention futhi ukuthi umuntu oyena esengaye la ekhaya akekho kwamanje uyabo. Kodwa ngoba kukhona ama-viewers abantu abasibhekelele umuntu omdala yiko bengicela ukuthi ngoba uMr Josie sayombheka ukuthi at least ubusichazela kabanzi ukuthi why silana namhlanje siJosie Bioscope. Bengisacela nje ukuthi ubaba ezintroduce ukuthi sikwabani la namhlanje kwayeke why usibalele umuntu omdala. Oh mina nguZondi Patrick wakwaZondi. Lana ngibhalele iJosie Bioscope ukuthi izongisiza izongixazulela inkinga yami ngonkosikazi wami. Ngoba nginenkinga yasesontweni. Esontweni lo nkosikazi wami ngathi nje ngiyamsola ukuthi khona umuntu aswana naye. Kodwa angitholi kahle ngoba kunama-phone number awasevayo amanye ama-phone number awasave so yiyo into engikhothazayo. Ngesinye isikhathi ubuya late asho ukuthi ubekune konzo ephume late inkonzo yakhona mara mangithi find out ay lenkonzo ngathi bengekho yiyo nje into engkwatisayo le. So ubaba ngoba uyasho ukuthi uma kunamanye ama message owasevayo kubekho amalantu ama contacts kahle owasevayo ama conversation asuke encokola baba mhlawumbe umuntu omdala ke wayibamba i-conversation lapho ku WhatsApp eyiphi khona lapho vambhaleli WhatsApp wahamba phuma wathi kimi uyabuya leyo WhatsApp beyikhuluma ngokuthini bewucabanga ukuthi umuntu wesilisa mawubona ya ngisola ngathi umuntu wesilisa ngoba wathi bohlangana enkonzweni bayopractice angazi boyopracticeana manje ngiyazibuza ukuthi manje upractice ngoba yimi phela umfundisi kubuya ngilayela ukuthi athi upractice nechoir or isambe sonke kodwa wahamba yedwa ngilanga la khona ngazibuza ukuthi wayehamba yedwa manje. And leyo practice umuntu omdala ngiunderstand ukuthi ngoba ichoir nayo is part of you uyabona njengomholo webandla and when usuku uyazi leyo nto ukuthi mhlambe kunechoir ekhona ngosuku oluthile ngisuke ngazi ngoba uhluka ngitshela ukuthi yazini bawe sendlini ungamangali khona lapho sizopractice khona sizoya kuphi which is not okay which is not wrong I mean cause mayingabe vele uyothandaza omhlambe bayokwenza leyo choir abayenzayo yabo but iproblem ilana ngoba manje unama suspicions umuntu omdaleni lama suspicions wakho ngiya-understand ngoba mawuzosho ukuthi kunama message anokubhalwa and unoku-attenda ichoir engekho wena ongayazi njengomholo webandla uyabona it doesn't make sense lapho umuntu omdala before uze kuthina mhlawumbe uke wazama ukuthi umhlalise phansi umama uthi ukukhulumisana naye ngingambuza yazi lo mama lo ngathi hawu mama kwenzakalani ngoba khona into engasayitholi ukuthi kwenzakalani lana ngoba nje hamba uthatha isikhathi normal unokungitshela ngikudrivele imoto ngikuchiye lapho esontweni mase ubese uyangifonela bese ngizokubuya ngikuzokulanda manje nakho bayamletha uletha ngathi umuntu wesilisa ngoba unoqhamuka athi uphume emateksini bamlande uze ngeteksi ngithi ngizibuza hawu kanjani ngoba nokungifonela ngikubuza mambuza ngalawo ngescenario efana naleyo ukuthi angi-understand ngoba uthi wena uqhamuka emateksini but it doesn't make sense to me uthini yena unokumblame uthi hawu kanjani ngoba baba mina ngeke ngikwenzele izinto ezinjalo ngithi no uyapronk uyale phezulu yiyo lento engikwathisayo the last time ngambuza ukuthi hawu kwenze njani wayale phezulu uyalwa nje yena akafuna ukumamela
No, you're wrong umuntu omdala yona. It shows ukuthi maybe khona into thizeni okufihlele yona umuntu omdala yabo. Kodwa songenza konke okusemandleni ukuthi we get to the bottom of this because kwamna guys I'm here ukuthi ngizo understand kodwa ke ngoba bengisashilo guys ukuthi bengisafuna ukuthi ngiunderstand kubaba ngoba uMr Jones usaphumile uthe uyofunana naye uma sizolinda ngoba ngafumana necall ukuthi uyasho ukuthi hayi mfethu ngiyamfumana lo muntu kwaye ngimfumana kuyiphinda yabo so sizolinda guys if we need to wait here for the whole day sizolinda until Mr Jones efike naye uma bengisafuna nje ukuthi ngiunderstand la kabanzi kuwena baba yabo ukuthi kwenzakalani baba yazi ngibona ngathi sokuyanetha la and ngisafuna nje ukuthi ngiunderstand kancinci kule ndaba singahlalela ngale muntu omdala mhlawumbe Mr Plexina please ngicela ukuthi ungiphathele late singahlala ngaba lapha ekhoneni umuntu omdala ngiyacela ngoba izosikhawathi le ngiyacabanga umuntu omdala angifuni ukuthi ngizithole sengimanzi la akusu umnyango Sonto. Okay no Thola izinto zesonto particular zesonto yonke lento nje izesonto sisifaka khona la. Ifaka khona la. Umuntu omdala singibona le weather ngazi ukuthi Mr Jones naye uzofika. Bengisacela nje silinde kancinci. Okay guys, so into esiyenza njengamanje kuyabanda sisalinde uMr Jones ukuthi efike noma while sisacela umuntu omdala lana ukuthi mangakhona la esenzele icoffee but hey sizoyi repair abantu abadala because asiselanga ukuthi sizodla ukudla kwabantu lana it's just that sifuna nje ukuthi sifudumale in the meantime. Ngiyacela ke mbukelo wami ukuthi ungayindawo ngoba linde Mr Jones noma ukuthi befike sokwazi ukuthi siqhubeke ngalento esizele ngoba kahle silana ngoba sizele uma ngiyacela ungayona indawo nambukele ihlale la ohlele khona I'll see you guys ngoba besilindile ke Mr Jones sede wafika umama wala ekhaya besimlindile ukuthi sizokhulumisana naye ngiyakholwa ukuthi Mr Jones beke waxelele okuninzi ngokunisizayo ukuthi singobani la siJozi Bioscope yabo sizelana ngoba besibhalele ubaba yabo ubaba sithi unenkinga lenkingo nayo engathanda ukuthi umuntu omdala uyive na ukuthi ngabe ubaba ukhala ngani kahle yabo baba umama ngoba sekalana bengicela ukuthi ingabe ngathi le ndaba isuka kumina yabo ngabe ngathi mhlambe ndimlo ufuna ukum-accuse ngento ezingekho or something like that kodwa bengicela ukuthi uthethe naye umxelele ukuthi wayisilana namhlanje nkosikazi ngibize iJozi Bioscope la ngoba khona into engayisatholi kahle ihamba wrong njalo ngitshela ukuthi uye enkonzini uhamba ekhwayeni ubuya late mina normal nginokudrivela ngikuse esontweni enkonzweni kodwa ngenhlonipho yonke enginayo ungaze ungilandele ingane ukuthi sizokhuluma indaba zasendlini mama sorry ngiyaxolisa ingane uma ngabe ukhuluma ngobani singabantu abadala lokho ukuthi sizochaza indaba zethu ndinami if ungayazi ngiphethe ishow eyona enceda abantu la eSouth Africa kahle one of number 1 shows eSouth Africa so angicabanga ukuthi inkinga yakho mayingakwenza ukuthi uzunge-underestimate ngaleyo ndlela ukuthi ngimncinci ngoba wona umholo webandla ngiyaxolisa ngalokho kodwa angiyitholisisi lento ukuthi ubaba azongilandela ukuthi sizochaza inkinga zethu phambi kwabantu sibuka abantu ibandla lizothini ibandla mayingaba kunankinga mhlawumbe mayingabe wena awunasici mhlawumbe kule nkinga le ubaba okhuluma ngayo kule misunderstanding angiboni kunenkinga inkinga ukuthi ubaba ukhala ngayo yini ngoba uyasho ke ngiyasho ukuthi unokufika late nokukulanda esontweni enkonzweni ubuya late kusukuthini baba ngisebenza ngiphethe ngihola abafazi baso usuke ubuya ekhwayeni kusuke kwenzakalani ayithi nokukulinda ekhwayeni ukuthi ubuye ekhwayeni ungifonele bese wena usekunemoto ekuletha ukuthi bakudrophe uze ngamateksi kanjani noma la ngithi uyangifonela awungifoneli ukuthi ngizokulanda baba usukwenza izinto zakho mina mangisuke ngifuna ukubuya mangabe izinto zami ngiyashiya mina izinto zami ngiyashiya ngishiya khona la endlini ngoba uyazi impatha zasesonto sihlala la zonke into ezasesontweni sihlala la manje wena so buya ngemoto la uthi ubuye ekhwayeni kanjani
hayi baba ngimdala phela mangingaka bo Umdala kodwa musa ngithi na ngumama oganiwe kwaye ke ukuthi indoda yakho kumele iyazi ama way about. Ngifuna ukuyazi kahle ubaba unibizeleni. Usibize ngoba esachaza ukuthi angidazi umama naba bengamamelanga umuntu omdala ngenkulu inhlonipho ngiyaxolisa ukuthi mhlambe uva ngathi amagama amaqinile kuwena kodwa ngiyakuhlonipha umuntu omdala ngithi mina ubaba umbuzo wakhe oqala mina ngivile ukubuze wena uthi unokuya ekhwayeni and uke wangixelela mina ukuthi kunensuku la wena ophuma uthi uyakhona ekhwayeni and yena ubaba umholo webandla yonke into eyenzakalayo mayingabe kunekhwaye khona enkonzweni kumele yazi ngithi just in case usekayazi yena ngama social wabafazi usekayazi ngama social lekhwaye pheka mina futhi khona lapho conversation engayibona lapha ku WhatsApp yakho ngithe mase ngithi ngiyayibuyisela ngifuna ukubonisa ukuthi benikhulumana nalomuntu lo nakuze deletiwe kuchaza ukuthini ke lokho ngisebenza ngabantu ngihola abantu inkinga zabantu ezinye ngeke phela uzwazi zonke umuntu omdala ngeke ukuthi uyangifihlela lo uyangifihlela no ngiyexolisa ngathi ngi-understand lapho usebenza ngabantu uhola abantu wena bewungeke usebenze ngabantu uhola abantu if ungagananga ubaba ngithi ubaba uyena umfundisi lapha enkonzweni and wena ngumamfundisi esikhathini esiningi akekho wena ngoba yini inkinga zabo mama angeke baze bayicazuzule naye kodwa wayungamchazeli mhlambe mase kabuyile uthi awubaba siye sabhekana nento kanje enkonzweni and manje ngoba bewungekho ngiyengayenglisha ngalendlela okunye baba ukuthi manje inkinga zabafazi ngeke uzitshele ubaba uhlezi umtshela konke ukuthi sibe ngikhuluma nomama umama Sithole kanjani yini ungangitshela ukuthi yena umama kaSithole urubani waSithole ubekhala ngani size somthandazele sisolve inkinga yakhe sisolve sobabili njengenjwayelo ukwazi ukumthandazela ngithi mama uyazi ukuthi ayikho into edlula uThixo and mina ngiyakholela ukuthi ngoba uwumuntu oyiChristian you believe that and you understand that ukuthi ayikho into that's beyond God even if into yomuntu wesifazane and kubaba umholo webandla akekho umuntu wesifazane akekho umuntu wesilisa in terms of ukuthi makamthandazela on a certain problem ungabe nenkinga umuntu omdala ukuthi awukwazi ukuthola abantwana omhlambe unenkinga yesibeletho lokho akumelanga kube isecret kubaba ukuthi ngoba ngumuntu wesilisa angisakwazi ukumxelela ukuthi nginenkinga yesibeletho as long as into ifuna umthandazo ubaba unenkinga nginokuthi ngithi ngiyamchazisela ukuthi okay kunenkinga ezikanje ezabafazi ngamanye amalanga uyafuna ukuzizwa ngamanye amalanga akafuni ukuzizwa so mangingakhona ukuthi ngimtshele angisathanda ukuthi ngimtshele ukuthi yini masithandaza delete mamzo khala ngokudelethela nama message ifoni iyagcwala baba iyagcwala ifoni ene mayigcwala mase ithi storage full mele ngidelete last week ubuye late intathakuze ngabuza ukuthi awukwenze njani wabuthi why esontweni kusona so sijala ukuxazulula inkinga sobabili ngithi akukho njalo ngemlindoleni lokho kwazi kahle emlindoleni kwenzela njani emlindoleni awungibizi ukuthi ngizokulanda emlindoleni wakhona umlindele wakuphi lo wakuyiphi inkonzo ngange-ME umngani wami ungixelela ubaba ngamtshela hayi azange ungitshele musuqamba amanga ngeke ngibize iJozi Bicycle uyaphosisa baba engathi sophathwa ukukhohlwa manje no ma usho wena ukuthi yonke lento ithetha inyani ngamtshela ngingakwazi ukuyikholwa mina ningasumyeni nakho because okwaqala umuntu omdala ayikho into kumele uyifihlele umyeni nakho ngawona angoni angibi nani anginazo mina khalela ukuthi yini ama conversation khona njengoba ngithe khona I conversation engabona ku WhatsApp yakho ngathi ngizokubuza ngayo ukuthi kwenzakalani la kule WhatsApp le hayi ngelanga la khona elifona ukuthi why delete lento ukhuluma ngayo deliteleni lento le ukhuluma ngayo baba ukhohle ukuthi ngavakashela esikolweni ufuna ukuthi iphone iyasidelete message igcwele baba mayigcwele ngiyadelete kanjani phone igcwala kanjani phone ama message wakho awagcwala ayagcwala wama message kodwa kahle most lokugcwalayo ngama videos nayo ini I conversation kanjalo ngiyacabanga ukuthi ibalekile kunani abantu manje why udelete leyo entsha uyeka ukudelete la manje uhlalo baku WhatsApp ngobani laba baku WhatsApp abo mama abasenkonzweni nalabantwana laba kodwa le ukhonile ukuyidelete wabe udelete ke le ngayibona bengabalekanga
bengabalekanga kanjani waye bingabalekanga kodwa kahle inhloso yakho uthini ubaba kunomuntu ombonayo madala side ngaloko siyalena le ubaba usibizelana ngoba uyakusola mama ukuthi ngabe ngathi khona usangithanda kona ukungithanda ebengeke sibize ubaba ukubizele ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ubhizi nobani hayi ukuthi usakuthanda nani yebo uphendula lo mbuzo uyakuthanda ilento eworried ngawe kahle akekho umuntu ongibhizi naye inkinga yakho yini baba inkinga ukuthi wena udelete ama message khona into ongifihlela yona udelete ama message uhamba imilindelo engekho ukwazi ukuthi ile sengibize iJozi Bioscope uhamba amakhwaya ubaba ongawazi emakhwayeni inkinga yakho ukuthi nje ifoni yami uyifuna ini ngoba nami eyami eyakhe angithinti indoda yakho ifoni yakho ifuna ini amafoni la makungena icall wayiphumela ngaphandle kwenziwa yini lokho uphumela ngaphandle ngiphumela ngaphandle ngoba ngidinga iprivacy baba ukhohle ukuthi nginale ngane le ongayifuni manje akayifuni ngoba ingena phi kuma calls private ingena phi kuma calls uphumele ngaphandle uzuphumele ngaphandle ngani ningakhulumi naye nimbuze lokho ukuthi wangafuni ukuthi ngicontact okay umuntu omdala okay asenze kanje umuntu omdala if kuyakhonakala angisi wonke umuntu omdingayo mhlawumbe ungakwazi ukuthi umfumane through ubaba kulabantu abasenkonzweni so senze kanje senzele nje into zibe simple wena umuntu omdala if kuyakhonakala usiboleke yona le phone thina no Mr Jones sihambe siyoyisesha ngendlela zethu sizama ukuretrieve nalama message oke wa delete before and then sibone ukuthi if kukhona ama message suspicious omhlawumbe ukhuluma nendoda lapho ubaba uzoyithathela inqomo uyayibona hayi ngeke lokho ngeke kwenzeke yini ngeke yenze uyala ini wala ini wena aphisana ngeyakho angithi obabizile umuntu omdala no ngithi mina eyakho angithi wena udelete ama message ama calls ngikhalela ama calls nale WhatsApp le yangena nale ndaba yokuthi emakhwayeni ubuya late hayi baba usathandazi kahle ke kulamalanga no umuntu omdala ukuthandaza ukhuluma mhlawumbe awungafuni ngifuni yakho umuntu omdala ukhuluma ngokuphi ukuthandaza mhlawumbe umuntu omdala hawu ukhuluma ngokuphi wangiphoca hle baba uzondo no mina ngiphoca nguwe umuntu omdala cause manje ngathi khona kufihlayo and manje wayo ungasifuni angithi wena umsulwa kuyo yonke le ngikhalela ama calls lawa amanye nje uphumela ngaphandle nawa lo WhatsApp le owadelete thayo angazi uwadelitelana ngiwadelete ngoba ngisasho namanje ngithi awungabalulekanga ngiyawakhipha akabaleka angithi manje sifuna ukuxazulula lana i-situation yakho nobaba uyabona and kule nkinga enibhekane nayo and nami ngithanda ukuthi umuntu omdala uaccusele into ongayazi uyabo and uthola ukuthi ubaba mhlawumbe uaccuse ngento engathi cha just ukuthi scary yonke lento kuzokwazi ukuthi kube nokuthula la efamilini yabo mina ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi usiboleke ifoni yakho thina siJozi Bioscope sizama ukuretrieve lama message owadelete sizokuthola ngiyasebenzisa angithi ayina space and thina sizokutholela i-memory card sikwazi ukufaka i-memory card izoba ne-enough space ngiyabonga baba ngiyabonga mama khona okufihlayo mama ufihlayo usamthanda kodwa ubaba yena hayi ngumthanda khona ngiyamthanda inkinga kodwa obaba ngathi nje inkonzo nje akakusahambi kahle inkonzo nothi inkonzo le ekaThixo inkonzo yenu yasemaKameleni thina besingazelanga inkonzo yababa lo isho ukuthi akusahambi kahle thina sinale nkinga ukuthi ubaba ukhala ukuthi wena kusekunama message owafihlayo ayithi ubaba ngabe uyayithemba ngabe ukhulume nami angidlalisa phansi angichaza uthi kudala kunini ngizama ukukhuluma nawe ngize ngathi awungitshela last week boye kuphi last week ngihambe nabo mama umdlalo okay no normal angithi uyangifonela ukuthi uyangifonela mina sengitholile le ndaba mama uthe mina ngimncinci lana ngizokubuza into ezingekho kodwa ebunциncini bami kulento ithethayo mina sengiunderstandile wena mama uchithela ubaba ngoba ubaba akasayenzi kahle inkonzo yasekameleni asikhuluma ngenkonzo enoThixo la sikhuluma ngenkonzo yasekameleni le ngicabanga ukuthi urefera kuyo so ubaba ngoba akasakulali kahle wena so decide ukuthi umchithele uhlamba lazi igama lakhe hayi ukuthi ngiyachita baba uyachitha ngithi akasakhona ukuyenza lento wena sokucabanga ukuthi uyoyithola ngaphandle hayi okungcono baba manje ngaba usangithandike awu ngidivorce hayi akashonga ukuthi akasakuthanda wena so hambe wayothola into emnandi ngaphandle and manje sozohlamba lazi umuntu omdala omkholo webandla bengafunazi sekayazi ke manje ke akajabule akajabule
Yebo. Ejabulela ukuthi Ukwenzani? no ehlisa umoya Hayi, kodwa mntomdala baba, ngeke nje icup yakho Angithi baba yiyo lento ukuthi iyenzakala ngithi baba ngoba manje ungilandela abantu. Uyangitshitshela ngitshitshela. Konje bazothi. bekumele kulandela abantu Ungilandela manje abantu, ubezoyenza baba, umuntu yima wo ubezoyaza kanjani lento if besingafikanga thina ubezoyazi kanjani Uzothola kanjani? Ungibuzile. Uzothola kanjani? Awuchaba Yo, ungazungishaya inkinga yakho- kodwa ke sengithe ngiyakudivorce ke. Oh, so- Akuphele ke baba. ubuvela ungasamthandi ubaba Usazi vele ukuthi ubungitshintela sonke lesikhathi lesi. ubungasamthandi wena ubaba Ubungitshintela sonke lesikhathi lokhu ubungitshintela. Yes yonke. so akwazi ukushada umuntu ngathi abanye abantu bechata 60 years wena uthi 20 years umuntu omdala sowubona ngathi Ubaba uyowaqala kuqala yonke lento le. Uyazazi. Ngaqala ini? Ngomama umthetho ukuthi wayenzani naye. Ahambe nomama umthetho akhulume ukuthi wayephi So naye. kahle wena mama uyavuma ukuthi uyachisa. kahle kahle Mr Tony no sekugqibile Gqibile. Hayi ngiyabonga iqiniso liphumela obala baba. so Ukulwa kusasiza. Isikhathi 20 years yonke engaka. Ukulwa kusasiza. 20 years engaka. Hayi ngiyavuma. Wangitshintela ngikwenzenwe. Nginika yonke into. Wahamba nomama umzondo angithi ngisasho namanje. thini kodwa ibandla abantu bayena Ngithini baholayo mina? mase bebukele le video Wangibukisa ngabantu bebandla. Ngakubukisa kuphi ngabantu Naye benu? restaurant ukhohliwe. na mina lezi zinto ngisafuna ukuzazi abantu abadala ukuthi ubani wathini ngama past tense lawo into esifuna ukuyazi ukuthi mama okay ngoba manje ubaba wakuchithela wenza yonke lento nasenkonzo yekamelo ngathi akasayenzi kakuhle sithini isinqumo sakho ufuna ukuthi kube kanjani manje Akuphele. Sengikhathele futhi ukuthi ngihlezi ngifihle emva kwesonto ngifihle emva kwakho baba. nini umuntu omdala yonke lento Hayi ngiyabonga ukuthi nize seningisizile. manje wayibunga underestimate ekuqaleni ngoba bongibona ngathi mina manje angikho capable ukuthi ngiyenze lento ukuthi Bengafuni ivele ngalendlela kodwa yangihlambalaza phela kuloko. uyakuhlambalaza Hawu. so kungcono kuhlambalezeke yena mayabona ithini Uyithini uma bathi uthini lo muntu ochitha naye makambone dibana naye endleleni Akuphele ubaba uyahamba naye ubaba uyazi. no umhlambalazile izothini i-congregation mayibona le video ibona ukuthi nina abaholi bebandla nenza lento Ubaba bebangamelanga ukuthi abize nina nize la ubuzoyazi ubuzokhomfesa nini lento egqibo uyikhomfesa njengamanje mhlawumbe ngabe kuyalunga. kulunga yini Manje sekumoshekile ke bewufuna uzoqhubeka umrobha kanje baba hamba ke kulomthetho wakho Ucele impahla zakho. Uyaphuma kodwa okay baba Kodwa baba ngithi yini lento oyenzayo? yini Usithitha oyenzayo ngathi kodwa uyingane manje. ingane Sihlale phansi yani wena sikhulume uchitha le ngathi ndaba. uyingane uchitha umdala kangaka Hayi, umuntu omdala ochitha kodwa bengamelanga ukuthi ayazi. angithi uthi bengamelanga ukuthi abize nini okokuqala nize la nizokwazi ukuthi umuzi wami uphule angithi kabuhlungu mina ngibona kanje. ngathi ngimncinci and lobo uncinci bami bukukhuphisa inyani wena and nobo Kodwa ngiyacela. uxolisa yini umuntu omdala Iyazi. okay ma ngiyeke ngicela usuke kumina ngiyeke mina hawu utho ngokungi-underestimate la ungitshela ukuthi abantwana bazosixazulelela izinto cabani ngumntana ngalendlela ukuthi angikwazi ukubona into eright errong ne-right hawu okay futhi guys mina ayindimi lo uthatha i-decision xa engabe ubaba yena uthatha i-decision le ngendlela yakho zokuqala uyamdisrespecta umcelela ngokuthi inkonzo yasekameleni can kill into ya 2 years wayengahlali phansi ekhulumisane nobaba emcelela ukuthi this is how I feel baba how about we do this siyenze ngalendlela mhlawumbe izosebenzela and manje bazothina abantu be-congregation abantu ababaholayo ebandleni mase bebona bevela ku-TV kanje bethetha ngendaba ukuthi bayachithelana into engiqakayo yona yaqala umcelela ukuthi ubaba uyo waqala wayenza noma umthethwa intontoni into enikazi understand thina we don't care into besifuna uyazi ukuthi ubaba umama econfess lento esifuna ukuthi utata eyive ukuthi manje uzomqoqisa uzothini we don't care singendawo thina lapho mangabe unenkinga nayo lapho mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele nonjosipescop.co.za ungalibali nokuthi sifole ushe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona na ku Facebook we@josipescop ungalibali ke mbukele wami ngikuthanda ukuthi ucofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Josipescop ngiyandithanda lonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Out.